Muraho neza nshuti bakunzi ba Unique TV News. Reka nizere ko mukomeje kumererwa neza. Ngiye mugiye kubana ni Janvier Manishimwe. Mwibutsa gukora subscribe, share and comment kuri iyi channel yacu. Hanyuma rero tudatinze reka tubagezeho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. None kuwa gatandatu tariki ya 9 Ugushyingo umwaka wa 2024. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ya mbere inama y'abaminisitiri yagejejweho aho gahunda yo gukumira ikwirakwira rya virusi ya Marburg igeze. Kugeza ubu abarwayi bose ba Marburg bamaze gukira kandi ingamba zo guhashya ikwirakwira ryayo zirimo gutanga umusaruro. Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gukora igenzura risanzwe kandi ibikorwa bisanzwe birimo ingendo kubaza mu Rwanda n'ingendo zikorerwa imbere mu gihugu birakomeje nta nkomyi. Ingingo ya kabiri, inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko rigenga urwego rushinzwe ubutasi ku mari. Umushinga w'itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi. Ingingo ya gatatu, inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira. Iteka rya Perezida rigena ingano y'imisanzu itangwa mu bwiteganyirize bwa pansiyo butegetswe. Iteka rya Minisitiri rigena amafaranga asubizwa umukozi n'agaciro k'iby'umukozi agenerwa bitari amafaranga mu bwiteganyirize bwa pansiyo butegetswe. Iteka rya Perezida rishyiraho abagize inama nkuru y'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Iteka rya Perezida rishyiraho abagize inama nkuru y'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigenga komite y'igihugu y'ubusugire bw'urusobe rw'ibinyabuzima. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigenga komite y'igihugu ishinzwe kurwanya iterabwoba. Iteka rya Minisitiri ryerekeye gusaba uruhushya rw'ibikorwa byerekeye ikinyabuzima cyahinduwe. Iteka rya Minisitiri rigena uburyo bw'imitangire y'amasoko ya leta ajyanye no guhanga ibishya. Ingingo ya 4, inama y'abaminisitiri yemeje ko u Rwanda rugiye kwitabira isuzuma mpuzamahanga ku bumenyi n'ubushobozi bw'abakuze. Ingingo ya 5, inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira. Dr. Claudine Uwera yagizwe Senior Strategic Advisor ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Madamu Maeva Sekahaguma yagizwe Deputy Principal Private Secretary ibiro bya Perezida wa Repubulika. Madamu Michelle Umurungi yagizwe Chief Investment Officer urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda. Dr. Pierre Damien Habumuremyi yagizwe ugize inama y'inararibonye urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Ambasaderi Zaina Nyiramatama yagizwe ugize inama y'inararibonye urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Ambasaderi Dieudonne Sebashongore yagizwe ugize inama y'inararibonye urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Kandi inama y'abaminisitiri yashyizeho urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru cyangwa se abagize inama y'ubuyobozi mu itangazamakuru. Bwana Israel Bime yagizwe Perezida. Madamu Viviane Mukakizima yagizwe Vice Perezida. Madamu Solange Ayanone yagizwe ugize inama y'ubuyobozi. Bwana Michel Butera Mugasa yagizwe ugize inama y'ubuyobozi. Bwana Kivu Ruhorahoza yagizwe ugize inama y'ubuyobozi. Bwana David Tove yagizwe ugize inama y'ubuyobozi. Madamu Anita Umuhire yagizwe ugize inama y'ubuyobozi. Naho mu ngingo ya 6, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 12 kugeza ku itariki ya 14 Ugushyingo 2024 u Rwanda ruzakira inteko rusange y'ihuriro ry'ibigo bishinzwe gutunganya amasoko ya leta ku mugabane wa Afurika. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 22 Ugushyingo 2024 i Kigali hazihirizwa umunsi nyafurika w'inganda. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamenyesheje inama y'abaminisitiri
ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina buteganyijwe kuva ku itariki ya 25 Ugushyingo kugeza ku ya 10 Ukuboza uyu mwaka wa 2024. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 5 Ukuboza 2024 i Kigali hazabera ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubukorerabushake uzahurirana n'isabukuru y'imyaka 30 ubukorerabushake butangiye mu Rwanda. Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 9 Ukuboza 2024 u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Ibirori bikazabera mu karere ka Muhanga. Naho Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibikorwa bya siporo biteganyijwe kubera mu Rwanda n'ibizabera mu mahanga. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu bagabo izakina imikino y'amajonjora mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 AFCON 2025, aho u Rwanda ruzakira Libya ku itariki ya 14 Ugushyingo 2024, hanyuma rugasura Nigeria ku itariki ya 18 Ugushyingo 2024. Ikipe y'igihugu y'abagabo mu mukino wa basketball izitabira imikino y'amajonjora y'ibanze yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika izabera i Dakar muri Senegal kuva ku itariki ya 22 kugeza ku ya 24 Ugushyingo 2024. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru izahura n'iya Sudani y'Epfo mu ijonjora rya nyuma ryo gushaka itike ya CAN. Umukino ubanza uzabera muri Sudani y'Epfo ku itariki ya 22 Ukuboza 2024. Uwo kwishyura ubera i Kigali ku itariki ya 27 Ukuboza 2024. Ikipe y'igihugu ya handball y'abatarengeje imyaka 20 yabonye itiki yo kuzahagararira umugane wa Afurika mu mikino mpuzamigabane iteganyijwe mu Kuboza 2024. Bikorewe i Kigali kuwa 9 Ugushyingo 2024. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Turagushimira wowe wakomeje kudukurikira kuri iyi channel ya Unique TV News. Turakusaba ngo wibuke ntiwibagirwe gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona umunsi ku munsi bitakugoye. Murakoze cyane.